Sanibona ma South Africa mahle. Ngumprofeti uSimba lona. Nizonikhumbula ke bafowethu ngesiprofeti enizibona umhlaba wonke. Angeni lokho ndizichazile but niyazi ukuthi nikhulumile ngwanda profeta ngozuma. Before ezoza nokuthi nobufakazi obungangendlovu nda profeta ngeDA 2023 xa izongena profeta ngesiprofeti ezininzi bafowethu na profeta ukuthi amamafia azodutyulwa in 7 days. Amamafia adutyula. So bafowethu njengamanje singabuyele emva kweziprofeto zami ndithi ndicela amakhansela kunye nabantu zosendinipintshe kunye nabantu abathi bona kunezikhundla abazifunayo wherever la ukhona mawuthi kunesikhundla osifunayo but inkinga nibaninzi ninifuna sosikhundla eso and njengoba nifuna sosikhundla ningagcine nilimazana cela ukuthi nisondele wherever la ukhona eSouth Africa ndinikeze ibhangela bafowethu niyalibona libhangela nali lihamba no2 rand niniphathele nje exactly lo 2 rand lo niniphathele u2 rand njengoba nubona njengobuso noba ngwa 2020 bani right but u2 rand odibeneyo not ama 1 rand ayi2 not 10 cent or 50 cent u2 rand odibene nje nethi kanje niniphathele u2 rand niniphathele ibhangela ndizonisebenzela lento ukuthi nikwazi ukuthi nibone ienemy zenu kodwa xa sobona ienemy yakho ungayibulali ngoba iyona nto endiloko ndiyikhuthaza egroupini uzofika khona abanye ndine group endinamo oqeda ukulithatha elibhangela eli ngendlela ibhangela lisebenza ngayo ndine group endinayo so ndiyacela kakhulu ma South Africa kunento mhlambe nilwelayo ingaba ngamafa mhlambe kanye anisathembani nodwa ukuthi mhlambe sithakathwa ngubani ozothatha ibhangela uthula uthi du thatha ibhangela uthula uthi du lizokulwela ibhangela and lizokuthatha likubeke phaphezulu lizokuthatha likubeke endaweni efaneleyo but okuningi nizokuthola kum thatha inamba yami manje unithinda kwinamba ethi 0649775263 ibhangela liyatholakala bafowethu thatha nali ibhangela uyahambe yonqoba ndiyabonga kakhulu inamba ethi 0649775263 akusosithwalo bafowethu into kaNkuluNkulu into yedlozi thatha ibhangela ukwazi ukubona into ezokwenzeka ukwazi ukubona izitha zakho kusesikhathi makhansela le video le njengoba niyiboni kanje ndiyenziswe nini ezibabe ndenze ivideo last year amamafia before bezodutyulwa le ndiyenziswe nini le video le but anyone othi yena mhlawumbe ngisho nasemsebenzini ufuna isikhundla but ngoku bangabaningi sondela anikhathala ukuthi sikhulu kangakanani isho isikuwe ukuthi ufuna ukuluza noba mhlawumbe ufuna ukuwina isho isikuwe so bona izinto zakho njengebhangela xa ufuna ukulibuyisela kuma sowugqibile use right ndiyabonga kakhulu